Kia hoki atu ki te hā kina me pēhea e ora tonu ai te kapa whutupōro Māori I te wā e heke iho ana te nui o te pūtea a te runanga whutupōro Māori. Koe rā te pakirehua e pakirehua tia ana, whai muri ho I tā rātou hui ātau. Hei tā Wayne Peters, tūmuaki o te runanga, aha kua kāre te kapa Māori e tākoro ana I tēnei tau, kei te whakarite kaupapa rātou mō ngā tau e tū mai nei. Ki te hui ātau a te uepu whutupōro matua I te rānei, ka whakatakotoria ngā hua o te rautau whutupōro Māori. It's not every year you celebrate my rugby, which has been an iconic status in New Zealand rugby for a long, long time. I tū te hui ātau a te Puari Māori I ngā pō, tērā te kitenga nui, he rahi ke ake te whakapaunga pūtea a te Puari Māori I tā te uepu matua I whakarite ai. I'm sure the NZRU and my people would agree that the money was well spent. It was a fantastic program. Many people went to the games, enjoyed it, both Māori and European alike. No tērā tau I whakanui ia I te rautau o te whutupōro Māori. Neke atu I te 3 mano tāra te tahua pūtea I whakatahahia mo te kaupapa nei. Engari neke atu I te 4 mano tāra te utu. Ko te nuinga o taua pūtea I whakapauhia atu ki ngā mahi whakangahau. Aha kua ko 1 mano tāra te tahua pūtea mo ngā hui ngā whakangahau, neke atu I te 3 mano tāra ke I whakapauhia. Engari kaore te uepu matua I te āwangawanga. We're very comfortable that the Centenary Series went off as we would want it to. It was a moment to celebrate, a moment to add to the legacy that Māori rugby brings to New Zealand, and we were delighted, in fact, with what happened off the field. Ko te ipu o te ao te whakaaro matua o te uepu whutupōro, nā reira e kore te kapa Māori e whai tākaro. So we have both some immediate options that we're considering and some longer-term options which again have been considered and been developed. And it's not at the present time in a position to make any announcements, but I think we can say that Māori rugby certainly has got a lot of goodwill around it at NZRU level. Nō reira ka noho te whutupōro Māori ki te taha, kia huri ke te titiro ki te manaki I te ao. Ka waiho iho pea mā ngā kaitākaro Māori te mauri o te whutupōro Māori e kawe. Irina Smith, Te Karere.